फ्रूटी दो उसको 많이 타나가요. 많이 타면 계속 어디야. 들어가. Thằng ấy cầm truy về đâu? Một cái này chứ nào? Với cần thu về chứ nào đâu? First aid right here now. एक पकौड़ी thì hết tóc mới làm tròn thế là mà hình thì tại như vậy पीछे से लोड होता है आगे जाएगा ये इम्पैक्ट होगा और ब्लास्ट